Lambak beda orang sogi. Dari saking sogi na Kak Dinto. Sebeda nang compon malarat. Sekejap nang Amerika. Sekejap nang Afrika. Sekejap nang ilun-alun. Sekejap nang Jakarta. Sekejap nang Malaysia. Jek sekeng mangken paco karo paco. Paris. Jek bidabit Paris tang bekto kroning duduti nang Indonesia reko. Engkau harus ke Eropa. Kan beda-beda nang TikTok Kak Disa. Pada ben Kak Disa. Tapi karena dari saking sohina pas andi PC saya tak buat sabak neng dalam kapeng abang tak nerema mak bisa karena cek sohina sehingga Kak Dinto obeng Kak Dinto cepon ikebiyaki compok romana Kak Dinto raja sampai abeto dari saking raja na romana Kak Dinto harus epaker raja situng kamar esaba ipese pesen Kak Dinto full kapip. Neki pabi gula ibri ijazam bian mak bi Allah mak polai paling senti soreng soki kapi. Okay. Acara tani katera tap aco helu. Orang sibuk panika cepon andi compon panika posak ben pese situng bekto jareng paco Kak Dinto orang soki Kak Dinto malarat sebede compon keluarga na taoning bini na taoning jek bede Kak Dimma an taoning jek bede Kak Dimma sementara kode na kan mun reng soki tak akhirnya ngkui kunci kata kasa kode ngkui kode na si oning namong pacon nah bini na pasanaan terus situng bektoh manem depak karo mana ngecek compon panika ngecek roma na masuk ke dalam kamar ternyata kode na kalau pai lata masuk kunci nah lata masuk lek kalau pai kepi tak ning buka tretan karena tak ning buka tak ning ngakan mangken benih keng tak ning ngakan keng tade bekto sing ngakan nah jadi oning Kak Dinto teluare tade ring nolong ya Allah dak remang kori dalam dak remang kori ya tak ni HP ne kalau pai marene ka langsung teluare tade ring nolong pare tada rek nolong ki kuat tak ngakan lema ari ya Allah pah tada rek nolong tak kerjat ada pingsan inalekan aja ke pah kekek nih kan kekek langsung dere agili pah etoles ana aghnan nas fid dunya wa amutu jai'a napa artena engkau paling sokin manusia nang itunya re keng mate na mate lapar ko. Beda orang soki ni ka mate lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin hamdan yakunu ridwan wa mardiyan 'inda rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mak corak celep kepi ternyata napa keng lapar napa katiban apa nyuun manabi bedasman Nabi Muhammad jawab pagi tenghi tako catat orang cerek wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabi syirafi wal butuni syiraf المصفى من مصاص عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد المناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد سماحة العلماء الأعزاء para masyayikh, para ulama, para guru, para tokoh langkong-langkong dak kajunan saliran semulja Kiai Haji Abdul Malik Tarsawi
minangka pangasuh pondok pesantren Al-Malikiyah Miteng Omben Sampang. Ajunan Saudara Semulja Kiai Ridho. Ajunan Saudara Semulja Kiai Haji Son Haji. Ajunan Kiai Haji Taufik. Kalaban ajunan Kepala Desa Kajuanak Selerana Bapak Haji Marsyid. Kalaban sedajah staf-staf pamung epon. Ajunan tuan rumah Eki Kadinto Bapak Muhammad Khalidin. Kalaban sedajah keluarga. Terjuga sedajah para jemaah pengajian. Beletang keundangan. Saya laki otababini sesangat abdina hormati. Sekecap abdina tormator karena ki iburu ampon sampurna tanggi. Alhamdulillah, manter-manter dadi ilmu si manfaat si barokah. Paling abid abdina setengah jam. Engki karena cek laparan nih. Eston mulai gila nunggu dan gula. King nunggu icompon tadatnan panikah. Ngidingaki mun perkiraan setengah jam tiapon abdin sumpah masuk Alhamdulillah, perkiraaki setengah jam ki ngakana dapat dak kadin totek paling ngaki sareng ke malik. Allah, keng tinggal mundeki teu rakit engki keng lapar tak kuat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sun sistem bisa angka tengki munyi. Otabe tak bisa beli kaki situng, tak bisa. Sun sistem otak bisa engki tale ora. Alhamdulillah. Katipana apa kabar ajunan saya sedaja tengki? Saya sedaja. Alhamdulillah muka parina terus saya. Manabi umpama beda se sakit muka parina cepat beres. Umpama beda se songkan keluargana muka-muka parina cepat sehat. Semalarat belenceh muka-muka parina gempang. Manabi umpama na beda se andi otang parina cepat kelar majar otangah. Ngagurudu amin nah. Mungkin letak kelar majar muka-muka si mau tangi pareng nalopah. Keng maki amin na petong polokan letak kira lopah. Lebih-lebih bang mekar ka arwah. Dari pareng nasoki saja. Soki ateh. Soki tunya. Sing kedati ahli sodako kabi Allahumma. Tining Nabi kesenengi kaula kalaban ajunan. Tor juga yarap muka-muka Nabi gulaban panjenengan juga seneng dak kabaabaan. Asmana kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muka-muka baabaan ni paring na syafaat Allahumma. Al-karami maulaya sal. Lim daiman abadah. Bika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak kuat ke kipas seporan ini. Saya temangken asmana almarhum Masiin sekaligus haul almarhumah Marjadi. Muka-muka beliau parang tengki pangkat. Muka-muka parang nasa porat husan nah. Dan muka-muka sarang Allah bisa cabis ke kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Allahumma. Beda kabar boleh tatang ke beda sesete pasir asman. Saudi ki. Pas sete malam Jumat ya Allah. Ma min muslimin yamutu fi yaumil jum'ati aw lailatil jum'ati illa waqahu Allahu min azabil qabr. Ini ke hadis sahih. Dabun kanjeng Nabi bani dabun Jokowi. Napa artena? Manabi bada orang saya tepak malam Jumat, tepak hari Jumat, maka saya tenaka din to jelas saampun ada pak dek ka kopur, tak tanya akibi malaikat ada fitnah kopur. Allahumma. Karimi Fatihah ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Para ajunan sesami mulja. Malam mangken kak dinto acara haul otabase buare. Cuma manabi ulama pakun madhabu bahwa kak dinto pakun ikut cak haul dan gulari bari nengepekatan hadir pada saya hadir tinggi. Nah, sana apa orang saya hadir. Oh banyak seraan. Oh alhamdulillah. Dan gulari barin kan mator naparten haul pada saya oneng pada saya oneng. Nah, alhamdulillah intarong kurwa. Saya tak merang panaparten haul. Ada tahun ning makeh iku. Haul kak dinto artena setahun teretan. Cuma manabi cepon reng juanak biasana tak biasa madebu haul. Mun etanya aki pakun ikocak khol. Padahal artena khol kak dinto bida kalaban haul. Mun haul kak dinto artena setahun. Mun khol artena cokah. Yulang na pole. Haul artena setahun, khol artena cokah. Jadi pengumuman ku manabi panjenengan etanya aki sareng kancana, etanya aki sareng tatanggana, ngebetas sambil ngiba beras. Si muda, jekan belung ibu, karena banyak kapang kaneng ki, oh kaneng ki banyak si banyak kapang ngaruh saya tak baju-baju. Yang kadang beras ikan belu belas sebu saya paling genteng ikan paus. Ya Allah, kuta apa hatanya? Tada si mudan buk, tada badan dia saya cek cuban ke bela 10.000, ke beba 10.000 tak sampai 10.000. Lamun dia cocok ekwa. Dapat kacalan pahetanya aki bita tanggana, dem mabuk. Hari elek engkau kilo entan, karoman Pak Marjadin ada remang, anu beda khol sedia. Nika benih khol teretan khol nika intara kacokahnya mana mun haul intara dekah septahunan haul ngecit tak ngecit aja yang gula lapar lagi pate dung atas haul artena setahun khol artena cokah cuma senga mun ngocah haul asikat kelu takok bau engke mun baun inararus lir om gue tak nyangke kabiro. Tahu dari TikTok ini. Pada yang tahu dari TikTok ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Estona para bapak, para ibu, manabi almarhum, Allah yarham. Aduh, mak corak geger. Ya Allah. Allah yarham. Marsiin kalaban ibu Marjadi. Kak dinto insya Allah jadi orang bagus, insya Allah tinggi pangkat, mak bisa dan gula bisa nebak acara mangken kak dinto sapora beniking polan tuan rumah tretan beni polan pak kelebun tretan beni polan futu sengir-sengiran lauk panik ke beni nemu dimma futu sengir-sengiran dair ya genteng kiyang kok rekana manis ayo nginom anu kendu jai ngereng atore jam iya hadreng suaran gula nyaman iki dingagi dari compon tadatna majakan bulun golek yang tahu ning bulun golek si kamma Bismillahirrahmanirrahim ngereng atore panas manis saya rasa gabain saya rasa agak baik mak manis. Oh bu dapur, kamu bu dapur. Menguncang gula boleh jenis manis. Gula sudah manis. Akopa. Anan siapa sih dia ya? Terus. Manabi almarhum, kalaban almarhum maka dinto tengki pangkat insya Allah. Mak bisa. Saya hadir saat mungkin sampai atosan bani. Beni pasera sekaratu insya Allah kak dinto nih. Mana binamung tuan rumah kak dinto namung nyiapaki nih kedebede nih ketretan berkat panika. Napa berkat panika tretan?
Kaaba panika manfaatnya kan mana bimangken tada orang kelaparan lagi tada lagi. Beri berkat bunga tak bunga. Bunga cuma tak sanapa lagi. Tapi beaban kengis tua kita ke almarhum panika. Sebede foto nengi aja pani. Allah senyum kapila ke bini panika lagi. Panjenengan potrana. Oh. Saya haulan mangken potrana. Insyaallah. Lepas ni gula pas ingat dek kata buna mufassir salah satu mufassir nang Bengkalan potrana nyimot potrani nyimot tadi nyimot ma inna askhal kan beliau kan itu nafsiri salah satu hadis setan gula cek setuju nah idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin nomor situng sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Nika manabi makna secara teks makna sepangauningan kaula kalaban panjenengan orang mun lamate kak dinto maka beabaan amala kak dinto tada kapi pekka ben lakeh pekka ben bini paranying ben lakeh ben bini ben kancah apa ke kapi ada apa tak keromon ki dengu deruah kadang lagi bini pah ngocak sayang aku tanpa dirimu tidak mungkin hidup pret tak hidup itinagi muntuk 5 bulan lay temu ngandung benreng lain bener beda selake nyari lako ke Jakarta si bini nyari lake beda oh apa sih tada dina ya aduh janjinya sehidup semati cuma peke kapi teretan tak usah pacaran laki bini bay laki bini sapora sebiasa mun laki na mate reng bini nangis lagi beda reng bini mate laki na tak nangis beda ada mun nangis siapa langsung ngaloncat aku mak mati kak mati kak joreng hede mana maki beda kak ki minta beda kak minta tajin bener dan kadang kalimat terakhir pah ngucap ada nikah nih aduh dak remangko dia dak remangko meni dak rematang laki semate dak remasengko bener berarti peka kabi peka illa min thalathin kecuali setelok pani kata peka kenapa sadaqatin jariyatin sadaqah jariyah pani kang akungi potra naki inga potra nang ke pengajian potra naki tahu ngaji potra naki marabu kiai sopaja aduaki nika sadaqah jariyah ampun nika itu iri perang halal mulai lambak panika nika sadaqah jariyah debun ke Ismail Askhali nomor 2 ilmin yuntafa'u bih nika andi ilmu tretan muncul saking andi ilmu bedaan samangkin diri saking rajan fitnah engki mun matur aman mun ijab deng-kadeng sebuare selain pengajian nang kaki orkestra tan naudzubillahi min la nikah berarti keng andi pengetahuan panika nika tak peka almarhumin panika almarhum sebagai foto nih untong Allahumma terus seterahin eki kak din to awwalatin salihin yat'ulah anak foto sesoleh anak foto sebagus ya doaki jabuna ke Ismail Askhali kak din to tafsir saya maksud waladin salihin yat'ulah bani pas harus soleh teti kiai bani harus pas teti pencerama bani pas harus teti ustad punten seeko cak waladin saleh awaladin mukminin tekisah anak foto si mukmin nika ki korang Islam napa panika sampai tak nyaman ngakan panika nika teh yabi nih aing setong teh yabi ngitek tako ojen sarangan karatu mak bisa karatu sarangan karatu engku sarangan nyarang kamam ya
Saya rasa nyarang. Di bari ni pekadon ujon raja. Alhamdulillah. Dopak ka pekadon pah kerorese. Keng nyabes bi gula. Gula biasa ngala adat nang temor mon temor. Mun acara tepan ujon pah tak ujon ni celing bi gula. Biasa nah beda senyarang. Rang sarang ay bakam mah sabe yatas. Yatas segenteng. Posapo pah beri bihai sareng bini. Kan to kan alhamdulillah tade tangki. Kayak nyarang ongku. Alhamdulillah. Keratu pada hali sidogiri banjir. Iake banjir. Kan to tak banjir. Gula manabi tepak pengajian pahojan. Gula pakun ngala ijazahna ki Abdullah Sakhan. Cepon sana tu dari Ki Khalil Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Paling sakoni ipakon maus ayat kursi 11 kali. Di bari ni coba bi gula. Nang daerah Tamberuh. Nang temor Pamekasan beda daerah nyaman Tamberuh. Ngucon raju aja tambu sekali. Gula bong masombong. Mayuh nyereng macan ika malam-malam Syekhana Khalil. Ayat kursi 11 ebong. Baca 11 kalian ebong. Aku salah cina jen raja pagi tambah guluduk. Kita manti lah kan. Kemun bagian saya tak baju laki manti gula. Entah nongko. Dibarin pada orang Sumenep nih kalau cerita gulu ini. Kima kita bahagia pak guna cerita gula. Nih kalau le 20 menit berarti kurang 10 menit. Hah? Dan apa? Wow. Ongguan kurang setengah jam lanjut. Pada orang Sumenep gula kapangajian pah toron nilai kena toron pani kapah bedereng ngambek seporan lagi ya. Kak Dinto anak abdi na Kak Dinto ampun umur 30 tahun tak gelem baju laki kiai. Terus katipan apa? Tada orang minta sekali. Tada minta doa abdi na kiai. Engking siap. Bi gula lang maca aki. Bismillahirrahmanirrahim. Iya tak ini kabel mangken tak kau tentang. Serepo. Nekat deki ka wudu jan gula. Engking ka wudu. Alhamdulillah sebulan aki entar karo mabi gule janji 20 hari insyaallah bedereng minta. Sebulan amobilan ke Roma, rombongan. Derem macan gula. Sobung reng minta pakun kiai. Burung seti cukon mon de can gula. Gula tak kala akal. Pola andi kesempatan 5 hari aki si bini ki bekantohi para beuna engki kiai siap. 5 hari aki ongku entar ka compo. Aku can gula. Anapa kiai? Aku. Benigu ulah saya tak manti. Anapa kiai? Para beuna coba gelu. Akopa. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus pengajian. Sampai pokok 2. Ongguan pokok 2. Siapa dan tos pokok 2? Dan tos pokok 2 gula mulia. Terus ini. Para ajunan. Secek pentingnya yang dalam peringatan haul Kak Dinto. Beabaan Kak Dinto harus ingat bahwa dalam haul Kak Dinto tadkirah harus ingat dak kapateh gelak saampun Ki Abdul Malik Tarzawi madhabu dak ka beabaan katipan apa saya tak ingat dak kapateh gelak kira-kira ajunan ingat kapateh apa punten ingat tadi mangken tak ingat kapateh sekali ada berarti engko patak paju sekali dah. Mun gelak ingat ka pangeran, gelak ingat ka patih, mangken patah ingat sakali ko. Rekan gula pah locon karo. Terus iki. Dadi tazkirah ingat dak ka patih, inalekana beda haul, baaban Kak Dinto usaha kangku ingat dak ka patih. Karena dabuna Imam Ghazali, beda setrum kangku iman baaban Kak Dinto tengkin apa punten, harus setrum kana bentelok perkara. Tai santai iki. Gelak inalekana beda debu deki Abdul Malik ingat dak kapateh bahwa debuna Imam Ghazali baaban Kak Dinto tanda-tandana iman Kak Dinto tengki Bani Imron iman tengki Kak Dinto yetes kala bentelok perkara bala saya telok bala kala saya telok nomor 1 tetandana baaban Kak Dinto iman tengki manabi beda haul ingat dak kapateh
Gila, beda kiai Abu Dhabu tentang sete, engak dek kapate. Gula mator bepate, engak dek kapate. Lepas nikah, baaben berarti iman tengki. Mungkin kira-kira engak kapate apa punten? Engak, lebih-lebih beda orang mati tatang kebani. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup ampun. Kalau ben peringatan beda orang sete, tatang ke sete, cek cukup ampun bahwa baaben mati kia. Mati tak mati ya? Mati malam Jumat apa malam Sabtu? Mun malam Jumat selamat, malam Sabtu selamat kia. Waduan mati malam Sabtu. Mati ku malam. Enten mati malam napa bisaos tergantung amalah. Walan mati marmahat bahanap sere. Aku maahat o tati jerengkong iku wa. Apa si tati jerengkong enten? Debun ulama, ma mata fi yaumil ahadi illa tauhid. Tak kira mati orang panik ketepak ng arahat o taba malam mahat kecuali ahli tauhid. Contoh, kenawawi sidogiri, set arahat. Saya rasa ngocak kenawawi tadi jerengkong mayu. Entor ko babi gula. Gula tak tako. Ki gula reng sampang ambek gula kamma boy. Ki ambek ke dilaok karo. Gula keburu ke deje. Terus. Dabun Imam Ghazali setru matalla mun aba beda peringatan haul kak dinto engak kapateh berarti iman tengki man tertepa ada kakak kalaban ajunan Allahumma. Si nomor 2 dabun Imam Ghazali pakon tes baabaan panikah mun tepan asolat kira-kira khosyok na papuntan kira-kira baabaan kak dinto engak cek ngadip ke Allah na papuntan. Coba tes inalikan asolat pancingan ingat ke Allah iki. Mun beda bareng ilang ngadep ka bara Allahu Akbar ya Allah. Tangotang deki riberempar ya. Ya Allah, tang laki kita ngakan deki pah kikir remang kor. Aduh, tang mentamenan panca ya ada banyak perek. Aduh deki pah de remang kok. Beda-beda saya kata nikah. Berarti iman konslet. Tepak kagula benempian mantari parana selamat kafi. Amin Allahumma. Mantar baaban ni parana selamat kafi Allahumma. Tenga. Cuma saya maksud khusyuk. Kak dinto bani akata khusyuk pak langsung ngadep ka bara akata sahabat. Manabi sahabat kak dinto, manabi asolat sapora asolat pas pasar. Asolat pas coco, te keresa teretan cocona. Anapa? Karena khusyuk ingat dek Allah. Mun gula benempian, asolat Allahu Akbar, pas pasar mate cak aja. Pas petang mate cak aja. Mak bisa imana baaban ki korang. Ma ontong beda ulama Asman Ibnu Katsir adabu. Saya maksud salat khusyuk kak dinto ay as-salatu li awqatiha teges asolat tepak neng bektona. Artinya mun asar asolat bekto asar, mun maurib asolat bekto maurib, mun isya asolat bekto isya, mun sobu asolat bekto sob. Beni akata nyanyian lamba gak ruah. Duhur kerepotan, asar perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu ketomanan kok. Tak bejeng sekali kan. Berarti mun asolat duhur bakto duhur, kak dinto kocak khusyuk ampun. Salat asar bakto asar, kocak khusyuk ampun. Tapi sabora mun asolat duhur bakto asar, bani khusyuk ngosok, bani khusyuk ngosok. Badai kanto gara-gara sibuk dari alatin tamui, sibuk gara-gara beda acara, mulai dari duhur sampai ke maurib beda saya tak bejeng, beda saya tak bejeng. Dan ini kebeni khusyuk teretan tak tepak dek kebektona. Makanya mun tak solat duhur gila, tak solat asar sampai ke maurib talimpas pas isya ngayana engkau kita bejeng ya Allah saporana pangeran langsung kalak rukun nah pate kelu kompor rah tako kebakaran terus pah langsung ngadep ke bara apa jeng isya ada usolli fardhan isyaih arba' rakaatim mustaqbilal qiblati fardhan lillahi ta'ala Allahu akbar pakajang marani kapah qada duhur kada usolli fardhan duhri qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar 4 terus asar usolli fardhan asri qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar
terus nganle ka maghrib usolli fardal maghribi qadaan lillahi ta'ala Allahu akbar yang jak pas itu usolli fardad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi rentengan lillahi ta'ala paling bi malaikat kocak iya cong ngucak rentengan cong porque labbi lemate bin koku laku rentengan kiyah itu terus lagi terus pengajian nanti si nomor 2 baabaan kak dinto tanda bahwa iman tinggi egi kak dinto nyambung dak ke Allah inalaikana aso paraja inalaikana aso panyareng inalaikana aso si nomor 3 tanda baabaan kak dinto iman tinggi satru tinggi kak dinto jebuna Imam Ghazali manabi tepan maca Al-Quran kak ruwa kira-kira khosok napa buntan kira-kira baaban kak dinto bisa kira-kira membayangkan katipan apa budabuan kalaban Allah napa buntan oh iki kira-kira manabi tepan maca Al-Quran baaban kak dinto sadar jak ngadep ke Allah berarti baaban kak dinto mun tepan maca Al-Quran khusyuk lepani ka eko cak septru matengki kira-kira panjenengan mun tepan maca Al-Quran katipan apa perasaanna hoso iki hoso binian hoso kamu masih hoso orang tak maca Al-Quran sekali terus pengajian sallu ala Nabi Muhammad jadi septru iman pada telok debun Imam Ghazali nomor situng kenapa dia pun gelak ada lain kalau pai kapi mayu mulai kana kah lalu setengah jam mulai baik kah mak pai kalau pai kapi kok ngajar telok hibur situ baaban ka adinto tandana bahwa iman nyetrum tinggi mun beda orang zeta beda haul enga de kapa si nomor 2 mun tepan salat khusyuk ota betepak de ka bekto nomor 3 tandana baaban iman tinggi manabi maca Al-Quran panikah khusyuk faham ayo ditanya lagi lah oleh PC seket sebisa nyebut telok debun Imam Ghazali panjenengan kada alhamdulillah rogi manter salah ya Allah kanto berenggula Allah aduh ampun kanto bismillahirrahmanirrahim kanto seket deh Pasir Asman panjenengan Ilham itu. Ilham Ustadz Ilham ampun nabi nih Punten. mak pola beda janda pirang tadi Ilham munduk Engki. munduk kamah Nurul Karomah. kanto kefatah bussolah insyaallah mantar manfaat ilmuna Amin. mantar barokah ilmuna Amin. mantar ratti nabinina Amin. tersoki binina Amin. terlekas mati bin kita ko amin gi ya tatsolah debun Imam Ghazali gila orang ni katandana iman kak dinto tengki beda terlalu sepudaki saya terlalu Manabi beda holo taba orang saya tepat kecobaan saya nikah yang ada pate nomor 2 manabi tepat salat nikah khosok atau tepat ada waktuna nomor 3 manabi masuk Al-Quran nikah khosok kanto ya Allah roging kok dia seket kena mantar kelar haji lagu kalau minta lagu lah pes lagu Laila pada pokoknya lagu hiburan Laila semanis ya semanis aku dung bungo tika paling ratin tati sa alam tunya aduh si kodung bungo tepak ke situ tepak ke Laila kadaluarsa tadi Ilham lagu napampian coba nih sekoni kon leberi teka cok koncon ay tadi Ilham rogi seket tadi Ilham itu akinah menter kalaban berokan pese panikah bi Allah paling teka hajat ongke ke Mekah ke Madinah paling nak kelar naik haji
Kalau ben berokan PC panikah Allahumma jak dikabeli panikah. Sabar. Keng tak kira cukup mun karo seket. Banyak macam surah Waqiah, surah Al-Hajj, surah Yasin, mun tak mampu surah Tanah jual. Coba. Napa nyanyian bimpian mangkin? Beni nyanyian solawat pada. Mak malu-malu kucing deh ya tadi ilham. Ya Rabba Makkah. Coba sekecek suaran pada benar apa? Bekal angkor ya. Ya Rabba Makkah wa safa bi Muhammadin. Ya Rabba Makkah wa safa bi Muhammadin. اغفر لنا يا سامع لدعانا اغفر لنا يا سامع لدعانا يا راحلان إن جئت وادي منحنى يا راحلان إن جئت وادي منحنى فاحتد به وانزل على كنز الغنى فاحتد به وانزل على كنز الغنى. Larang solawat dia lah seket lah. Roging kok nikah pula ya Allah. Oke. Bekta. Aduh ya Allah. Nikah boleh kah? Lah. Nikah kiba mulai deki. Ya masa panukon lah tadi ilham sekelangkangan lah ya. Duh. Andi peseket kena. Alhamdulillah. Enten beda kenten nikah rokok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus lagi. Aduh, dah ada Maria. Lanjut. Nomor 2. Nah, apa nomor 2? Lagu Laila. Beda boleh deki. Tinggal tak apa. Yang nikah lampun setengah jam kak, jala pula kak. Mau bacang kencang TV bu. Ya mun pas sampai sejam pesen gule pada ada sekali deki bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lambak, kita orang lambak ni cerita. Ya cerita ke lu. Mate panika tretan. Keng ongguan debun kanjeng Nabi gak bisa. Ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang mate panika tergantung ke badan rezeki odian. Mon ki ode kompoyai penempan. Kompoyai ya kana. Napa anan napa kompoy. Apa teran nama terteti orang si solihah. Oh kani sarakana mun anak ya Allah. Mun la jeling ka anak ingat ka anak si Roma. Ya mun la jeling ka bun anak pahe kelopai bun anak si Roma. Terus lagi. Bada ulama nang Damaskus kak dinto asmanah Asy-Syaikh Ratib An-Nabulsi. Pasir asmanah. Ayo yun lang na boleh. Kela kan kayak serius lagi ay Buddha pun cek masuk kate mangken korla ingat tekani sakone iki. Bada Asy-Syaikh asmanah Asy-Syaikh Ratib An-Nabulsi. Kak dinto acareta nang situng keta be acareta kalaben kisah nyata. Lambak beda orang sogi. Dari saking sogi na kak dinto, sebeda nang compon malarat, sekejap nang Amerika, sekejap nang Afrika, sekejap nang ilun-alun, sekejap nang Jakarta, sekejap nang Malaysia, jak sekeng mangken paco karo paco. Paris, jak bidabit Paris tang bekto kroning duduti nang Indonesia reko. Engkau harus ke Eropa, kan beda-beda nang TikTok kadisa. Pada ban kak disa. Tapi karena dari saking sogina pas andi PC saya tak buat sabak neng dalam kapeng abang tak nerema mak bisa karena cek sogina sehingga kak dinto obeng kak dinto cepon ike biaki compok Roma na kak dinto raja sampai abeto dari saking raja na Roma na kak dinto harus epaker raja situng kamar sabai PC kak dinto full kapip beri PC full atoson sekedan beni 2000-an mun nikah ni ke beni posa di PC posa dari obat
Gula andi penyakit, nyaman penyakit, syek syek. Ketika mun beda datang ke melepici ek ada syek syek. Kita bi gula ibri ijazam bian mak bi Allah mak polai paling senti soreng soki kapi. Okay. Acara tani katera tak paco kelu. Orang sibuk panika cepon andi compon panika posak ben pese. Situng bakto jereng paco kak dinto orang soki kak dinto. Malarat sebede compon keluarga na taoning bini na taoning je bede kak dimma. An taoning je bede kak dimma. Sementara kode na kan mun reng soki tak akhirnya ngui kunci kata kasa kode ngui kode na si oning namong pacon nah bini na pasanaan terus situng bakto manem depak karo mana ngecek compon panika ngecek roma na masuk ke dalam kamar ternyata kode na ikolopay lata masuk kunci nah lata masuk la ikolopay kapi tak ning buka teretan karena tak ning buka tak ning ngakan mangken benih keng tak ning ngakan keng tade bekto sing ngakan nah jadi oning gak dintoh teluare tada reng nolong ya Allah dak remang kori dak lem dak remang kori ya tak ngibah HP ne kalau pae marene ka langsung teluare tada reng nolong pare tada reng nolong ki kuat tak ngakan lema ari ya Allah pah tada reng nolong tak kerjot ada pingsan inalekan aja ke pakai kekek nih kan kekek langsung dere agili pah etoles ana aghnan nas fid dunya wa amutu jai'a napa artena engkau paling sokin manusia nang itunya re keng mate na mate lapar ko beda orang soki ni ka mate lapar mun gula banempian tak soki kan tentak kelaparan alhamdulillah naman padi tombu kapi alhamdulillah naman jagung tombu kapi alhamdulillah naman anak tombu kapi alhamdulillah panjenengan terus ya ongguan bi gula ibri acan becan nek solawat dibagi ke panjenengan ini dan gula ibri Habib Muhammad Al-Habsyi Solo lo ni kamanti luar biasa dan gula ngamalaki ampun petong tahun alhamdulillah gula ngakan ni tak pernah malarat mak malarat aja ring colok tek tepuk berolah Enton, ongku pa ni ko cek mantin, ay kabada. Trosogi ongku. Iya mayo. Siapa sih tak trosogi ya? Mun beda orang tak trosogi berarti gila. Jadi ke sok trosogi kapi, ni kabi gule beri malamalan. Keng ngak se kocak sogi beni pasogi pese malolo. Beni. Okay. Se kocak sogi pani ka ate pani ka sogi. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Tada orang soki panika karena soki arta, karena soki pese, karena soki barang. Tapi saya kocak soki ate. Mangka nampian kan soki ate na. Laki na tak abini pole, soki na babuntan. Mon laki na abini pole. Malarat. Terus, mon laki na abini pole ro. Waduh, cek orang ngaji kadang sambil nangis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kok kurang apa sampai wal Qur'anil. Lah kan taning terus lagi. Terus lagi. Terus lagi ya. Nek amal lagi ki. Ben maren subuh mau sareng panjenengan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apal ngereng bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baca ben maren sobu, baca ben maren isbat, baca ben maren sobu, baca ben maren maurib. Sanapa sakalian. Keng maren taslima tambahi Allahumma sholli alaihi satu sekali. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi satu sekali. Ini kaman di luar biasa. Baca sareng panjenengan, baca ben maren subuh sekalian tambahi Allahumma sholli alaihi
100 kali. Terus ben malen maurib sekalian tambah Allahumma sholli alaihi 100 kali. Mun tak mampu ben maren subuh ben maren maurib mata subun malolo. Tak mampu ben maren subun malolo mak pola searis 2 hari sekalian. Tak mampu 2 hari sekalian, seminggu sekalian. Seminggu sekalian tak mampu, mak pola sebulan sekalian. Tak mampu sebulan sekalian, mak pola setahun sekalian. Tak mampu setahun sekalian, mak pola 10 tahun sekalian. 10 tahun sekalian tak mampu, tak kelar, sibuk, lo mampu. Mak pola bisa panjenengan maca sebidak tahun sekalian. Lo mampu sebidak tahun sekalian, mak pola mampu 100 tahun sekalian. Tak lo mampu kiai manabi 100 tahun sekalian, mati boy. Aking sara gelu. Amal lagi nih, manter manfaat, manter sogia kabi. Allahumma, mun nikah tak mati, nikah malam-malam terakhir. Eka bada. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh mak cora tak yakin ya. Tak yakin jak gula dukon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaqah. Muntalak ko sera beri EPC. Jaring benianan Pak Jokowi. Paling kerokeng oleh MBG. Makanan bergizi dari Pak Prabowo. Mungkin sekak dinto lanjut. Lanjut dan laulai sajam. Abe lapar. Darem minta soalan boleh. Minta pertanyaan boleh. Cek kinggian cek iya. Rogi kia. Darem menteroso kia. Tinggal mantar manfaat, mantar barokah. Sajam keng tak gereseng keng mantar bisa tapangki boleh. Sapora na manabi bade kasalaan. Sapora na manabi bade katopalan. Mantar baabaan teti ahli swarga. Mantar pereng teti orang pejrah. Dari tunjakan tos akhirat. Allahumma. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda pirang boleh saya menikah di sini. Ubur-ubur ikan lele, mun lebur ngunceng boleh. Akan ku bawa senyummu pergi dan akan ku tinggalkan jejakku di sini. Kebaik status. Yo, udah mencane ko. Njak tak ada ulangan boleh. Beni Indosiar. Ya Allah. Sekadin toh saporan saja tenghi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang doa iki. Ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdi lana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana mawdaya wasi'al karami. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma sur 'auratina wa amin وعنتنا اللهم استر عوراتنا وآمنا وعنتنا اللهم استر عوراتنا وآمنا وعنتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وفرج أمة سيدنا محمد واغفر أمة سيدنا محمد ببركة سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة وسورة ياسين وما هللنا وما سبنا وما عملنا من أعمال الصالحة هدية وسيلة ورحمة نازلة إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم خاصة للمرحوم مرسئين والمرحومة مرجدي ولجميع أصولهما وفروعهما أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة يا الله أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة الله يؤلي درجاتهم في الجنة اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسيمة صلهم ووسيمة دخلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Daripada keselamatan saja sallu ala Nabi Muhammad.